lapha sikwamukela umbulo emakhaya kwesimanzonzo lapha sikulethela khona indaba zamaskandi emva phambili nefe ngesikhathi kuyinto ezonkulu umbulo emakhaya ukuthi ngulethe nazo indaba zamaskandi ezoqala ezokuthi ipi ka-DSD negcomile sekubonakala ngathi siqala phansi manje sokhumuleka ukuthi eminyakeni endlule kuwaba khona ungazwani phakathi kwa-DSD negcomelisha lokhu kwakudala amahemhem asabalala kwenye zokuxhumana zokuthi uDSD washaya igcomelisha ngepama lokho kuvuswe emva ukuthi yena uDSD aqambe ingoma lapho khona akadla khona igcomelisha ukuthi aliyazi ingoma kodwa alihambe leli enkandla liyofunda ingoma ngakubo ngoba liye ngakubo kwegcomelisha lemdletsheni alikho ingoma kodwa kukhona ingezo kuphela ebuza uDSD ukuthi kungani egadla igcomelisha ushilo ngempela uthi naye ngoDisemba wagadla lapho khona engomeni yegcomelisha lapho eyazala khona igcomese lethi sizoqeda abalandeli bakhuzana kancane kancane kuhle kwamashethi enjumana phakathi amadicta ngifuna ukwaqeda kancane azaphele ngiyafinish wena wabona amashethi enjumana namhlanje asha ukubuka uthi nabe ngekathule komunye umfana emgadla kanje ebuzakala igcomelisha ukuthi leyona igcomelisha lalimgadlela uDSD lithi uzokhumuleka ukuthi eminyakeni endlule uDSD wasabalelisa amanga ukuthi wamshaya ngepama emhlanganweni lapho babebizwe khona ukuthi bezobuyisana khona lishilo kwigcomelisha ukuthi leyona ngeliyeke ugadla uDSD uma uDSD engakaveli edlangalaleni lapha asho khona axolise futhi ukuthi kwangamanga lento le ayisabalelisa ukuthi wamshaya ngepama bukele emakhaya ngabe wena le ndaba uyibona kanjani ngabe ngempela ngenzeka uDSD nigcomela ukuthi baxabane ngempela kodwa abanye njengoba besho ukuthi laba ngenzeka ukuthi bafuna ukudayisa ama-CD ngokuthi benze ngathi baxabene bathi kuyokukhumula ukuthi onyaka ondlule igcomelisha like latholwa kwenye iVN lapho khona lalikhuluma khona noDlubheke licela ukuthi begadlane nathi ke le VN le eyabhujuka phakathi kwegcomelisha naye uDlubheke nakho konke ngokuqonda ngami iqalo wani lasibonana khabe yami akekho umuntu engiphila naye kumele akwazi lokho nawe khabe yami ngisho umphathi akumele akwazi lokho ngoba abaphathi bethu babebebhede kulezi zinto lezi zethu uyabona umphathi uthi uphuma ubheka le abe nebheka le kanti ekhohle ukuthi wena umuntu ofumbathiswe lento futhi into izwayo ukuthi yenze yona ezokwenza ukuthi uhleze uhlale usempizweni sematheni hayi khululeka mina lokho ngakwenza khona ngokuzona le VN nangokulalela lezi indaba wena ngabe uyibona kanjani lelo ngenzeka ngempela ukuthi uDr DSD naye igcomelisha ukuthi ngenzeka ukuthi bexabana kwangempela njengoba kubona uDSD sebhale kwenye zokuxhumana ukuthi akutholakale usuku nesikhathi lapho khona bahamba khona beyolwa yena uDSD nalo igcomelisha akedlana nezathi ngibule emakhaya ngizwe uvo lakho ngale ndaba.